Every story has reason, and every reason can change your life. Remember that your future is created by your day choice. Ibuka ko amahitamo ufata uyu munsi ariyo yubaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Welcome to Asaf TV. Every story has reason, and every reason can change your life. Murakaza neza kuri Asaf TV mu kiganiro cya Mike urufunguzo rwanjye. Today we are talking about one of the fast to growing content creators in the world, Ashton Hill. Ese niki cyatumye umuntu wari usanzwe ataramenyekanye yahinduka icyamamare ku isi yose? Ashton Hill yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akiri muto yakundaga siporo, cyane cyane umupira w'amaguru, American football. Yari afite inzozi zikomeye zo kuba umukinnyi mpuzamahanga. Ndagira ngo wumve iyi nkuru witonze. Ariko ubuzima ntibwamugendekeye uko yabitekerezaga. Because uyu munsi ushobora kuba uri mu buzima wizeye yuko ejo aribwo buzahinduka imibereho yawe y'ejo hazaza, ariko ugasanga ukoze ikindi kintu kimwe nicyo gihinduye ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Nicyo bishatse kuvuga. Inzozi zo muri siporo ntizakomeje nk'uko yabyifuzaga. Nyuma yaho yahuye n'ibihe bikomeye, harimo no kubura akazi. But her never give up. Aho kwiheba, aho gucika intege, yahisemo gutangira urugendo rushya. Yatangiye gukora imyitozo ngororamubiri, afata amashusho, ayasangiza abantu kuri interineti, kandi akomeza kubikora buri munsi. Uko abyutse agafata amashusho, yarangiza agatangira akagenda yasangiza abantu kuri interineti. Buhoro buhoro abantu batangira gukunda disipurine ye, uburyo abyuka kare, n'ubutumwa bwe bwo gukora cyane. Uyu munsi Ashton Hill ubu tuvugana yageze mu Rwanda, kandi ni umwe mu bantu bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, kandi ibikorwa bye bigera kuri miliyoni z'abantu ku isi. But the story does not the end. Here hari amasomo akomeye twamwigiraho. Ayo masomo ni ayahe twakwigira ku mugabo nk'uyu w'icyamamare ukomeye cyane, ukoze ibintu by'ibitangaza, ukurikirwa n'abantu bakomeye bo ku isi yose, akaba abona amamiliyoni, akaba yinjiza amamiliyoni akoresheje interineti? Nta kindi kintu cya mbere yakoresheje
nta rundi rufunguzo yakoresheje. Urwa mbere ni discipline, niyo yafunguye byose. Success is built by what you do every day, not once in the while. Isobanuye iki rero? Intsinzi ntiyubakwa n'ikintu kimwe gusa, ahubwo yubakwa n'imyitwarire myiza no gukomeza guhozaho buri munsi. Kuki abantu benshi bavuga guhozaho? Urasobanukirwa. Urufunguzo rwa kabiri yakoresheje uyu mugabo ukomeye cyane, yaravuze ngo failure is not the end. Gutsindwa si iherezo. Icyo bisobanuye, every setback is a setup for comeback. Bisobanuye iki rero? Kuba Ashton Hill atarageze ku nzozi ze mbere ntibyatumye areka inzozi ze zose ngo zirangire. Yashatse indi nzira arayikurikira kugeza atsinze. Urufunguzo rwa gatatu, use social media wisely. Koresha neza imbuga nkoranyambaga. Nicyo bisobanuye. Your phone can waste your time or it can change your life. Bisobanuye iki rero? Telefone yawe ishobora kukunyaga igihe, ariko ishobora no kubaka isoko yawe y'ubumenyi, amahirwe ndetse n'iterambere biterwa n'uko uyikoresha. N'ibisanzwe ubutumwa ku rubyiruko. I say no to drugs, protect your future. Rubyiruko, mwirinde ibiyobyabwenge kuko byangiza ejo hazaza. Discipline, knowledge and hard working. Soza iki kiganiro rero, remember that your future is created by your day choice. Ibuka ko amahitamo ufata uyu munsi ariyo yubaka ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Thank you for watching Asaph TV, and remember to do the subscribe. So see you your next episode.